Украина сыңыржылары Бахмут йөңелішінде рус позиционларына запт етті. Украина девлет сыңыржылар қызметінде білдіргенлеріне көре, Украина аскерлері душманға топ мермилері иле салдырды. Рус ишгалчылары қачмақ мәжбүриетінде қалды. Донецк вилаетінде чатышмалар жебеде ерлешкен Эрбар-Койве қасаба үшін шиддетли шекілде девам ете. Украина баш штабында айтқанларына көре, Украина мудафа куветлері 11 бөлгеде русларның салдырыларыны тоқтатты. Ишгалчылар esas kuvvetlerini Бахмут, Авдеевка ve Маринканы запт etmek için kullanı. Маринка şehri bir yıldan beri Ruslarının штурмына dayana. İşgalciler ilerilep olamağanlarından sebep top mermilerinin ve roketlerinin Ukrayna pozisyonlarını uğra. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той же час більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами. Тому медиків направляють з Російської Федерації. Ukrayna'nı en sıcak noktalarda müdafaa etti. Kiev vilayeti Çayki kasabasında Kırım taburunun askeri olgan Kırım Tatarı Siran Kadyrow'nen sağlıklaştılar. O Bahmut istikametindeki çatışmalarda can verdi. Birinci bu hafta Ukrayna milletvekili ve Kurultay delegesi Rustem Umerov bildirdi. Siran Aluşta yanında yerleşken küçük özen sakini edi. O Rus işgalcilerinden kurtulgan Kırım'a kaytmağa arzu etiydi ve bunun için cenkleşti. Siran Kadyrow'nun ömür arkadaşı ve 3 kızı kaldı. En küçük kızı da 2 yaşında. Kırım Tatar askerinin korantasını ekranlarınızda görgen bank kartına mali yardım yollayıp destekleyebilirsiniz. Cenk'e çağırıp harbi cinayetlerini aklaydı. Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası işgal etilgen Kırım'nın Rus senatörü olgan Olga Kovitidi'ye karşı mahkemege şikayet davası yolladı. Kırım işgal etilgeninden beri ihanetçi Ruslarla işbirlik kurup kariyera basamağında ko'tarildi. Kırım Nazirler Şurası reisinin muavininden işgal etilgen Kırım'nın sözde senatörü oldu. Prokuraturanın bergen malumatlarına göre o'zining çıkışlarında ihanetçi Olga Kovitidi Rus askerlerini ve Ukrayna'nın yanı topraklarının işgal etilmesini destekley. Ukrayna askerlerini ise hakaretlemekten sakınmay. Bunun için 12 yıl hapis cezasına mahkum edilebilir. У своїх промовах вона публічно підтримувала незаконні дії окупантів та називала розв'язану РФ війну порятунком населення від фашистської ідеології. Обвинувачувана неодноразово закликала до необхідності активізації так званої спецоперації та наголошувала, що це робиться з метою нібито очищення від погані. У своїх виступах сенаторка підтримувала вчинення російською армією воєнних злочинів та злочинів проти людяності на українській території. Bunun beraber Kovitidi Milli Meclis reisine karşı işgalciler tarafından açılgan davada şahat olarak iştirak etti. Aytkanına göre sanki dersin Rifat Chubarov 26 fevral 2014 senesi o'tkazilgan mitingde Kırım deputatlarını korkutaydı. Meclis reisi o vaqt Kovitidini ayaqqab dengishtirib, başta Ukrayna birligi uchun kurashgan insondan tezden ruslarning qo'li olganini qayd etgan edi. Гаага репетициясы. Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Александр Лукашенконы Варшавада ерлешкен Рус элчилиги янында mahkeme еттілер. Халқара mahkeme перформансыны бір қаж бин инсан дестекледі. Акция iştirakçilerini Рус тажауызы құрбанлары алиясына жинайчылерінің маскаларынан чықардылар. To są zbrodniarze wojenni i niech usłyszą, co my o nich myślimy. Hańba! Hańba! Terroristlerinin elçilik aliyası bir sana. Anda 3 qadı Ukraynalarının qatiline hukum çıqara. Hukum belli bir omurlik hapishane ve daimi rezillik.
Російська держава, а також особи, які є співорганізаторами її злочину проти українського народу, будуть жити у вічній ганьбі, як і інші воєнні злочинці, про яких знає історія, таких як Гітлер і Сталін. Акция тешкилячысы Варшавада өткерілген Евромайдан лидері Наталка Панченконың айтқанына көре, бұтын дүния жинайтшыларны махкеме етмек үшін халықара трибуналының тізілмесі етрафында бірлешмелі. Полония Сеймінің вице-маршалы Малғужата Гусевска акцияда білдіргеніне көре, оның тешеббюсі илеянды Донбастаки жинайтлер шатлықларыны топлап Гаага махкемесіне юладылар. Кечкен авто Авропа парламентосы да тезден Путин ве Лукашенконы месулетке желп етмек үшін халықара трибуналының тізілмесіне чағырды. Ақяр сақатланған рус ишғалчылары үшін бір сығынақ. Шерінің ишғалчы елбасшысы 150 ер олған да бір арби хастахыне құрылажағыны білдірді. 8,5 гектарлық топрақта тыбби диагностик бинаны инфекцион бөлікні қан беру фе оксижен ноқталарыны инша етелер. Украина милли қаршылық мерkezінде айтқанларына көре, рус ишғалчылары Запорижжя бөлгесінде жидді ғайыплар яшағанынан себеп да чоқ хастахынелерге ихтиячлары бар. Хайдеткенлеріне көре ишғалчылар Ақярда ерлешкен Даша Севастопольская адына хастаханені арби госпитальге чеверді. Анда Русияден екемлеріні кетірділер, чүнки ерлі екемлерге ишанмайлар. Қаршылық мерkezінде берген мәліматларға көре, январь сонына қадар Ярмадада да эки арби госпиталь құрмаға планлаштыралар. Қырым татар тілінің инкишафына бірқач әрекетнен қошыла білесіңіз. Қырымда Украина президенті темсілжілгінде білдіргенлеріне көре Қырым татар тілінің корпусы түзіле. Бұл иханен жемат тешкілияты Қырымян қоғыраша. Айтқанларына көре Моиссе тілінің тілшінаслар тарафындан тетқиқат етілген земаневи методларына сайып. Олар бойық миқтарда метинлеріні анализ етмеге планлаштыра. Қырым яңқта айталар бокыбы білги базасының түзілмесі Қырым татар тілінің инкишафына бойық исе қошажақтыр. Егер елінізде Қырым татар беде есерлер, ilmi мақалелер, сценарий, мектуплер олса, оларны электрон метинлеріні юлай білесіңіз. Бұны экранларыңызда көрген QR-кодны скан етіп япа білесіңіз. Бойлеже Қырым татар тілінің тетқиқат етілмесіне исе қошажақсыңыз. Бұнымен Қырым татар тілі операцион системаларға ве онлайн тіржіманларға кіре білежек.